Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Agadi kecuali kampau agadi kecuali batayo kedeyo berkentang berbarokah mungkin mereka dia kejinya yang di zona kunjaya mencari market orang mulai tentu batayo mah beda kejinya kebaki kima bermaksud tengah pada kata-kata menyediakan sisa bat ipain bat menteri berokah mau terdapat kecuali berokah kabaki long sisa kita ki badan ke jengke kli bat nakapor siya kapor ijulong ki bakloy banwan banyan mejimot bat nadadan ganun makakam kabaki hapan le hapay de bat himaro nahapan ay kabrom bat nahapan ay kajiyaro ki barokhat namata ilong sisa ki bakloy banwan syangi banpenso kimjuya like ke district council kami kalong kita kami dah buksa wabah. Aki puan kismen mga kapuram ngamji kat sisa bakanong hakani kedo. But hakani ketenti po kejingalam kejong I think same I paim ainam but kekenhun kejong I ilong sisa kita ibayu hijnai but ibadon kita kajin soto kabakumu banyak terilang nengkat pada district council. Dia but kumpulkan abang ada usia manajar kakak ini yang bukan jepang ulah penting pencinta sisa ini berapa. Berkamp kami berkumpul pada kami di yogi hadu maka mau yawan kami hello dengan inspection ya kayu do abang kamp maka yogi orang kalau sisa kabaknya ada kata-kata hadu bala happen shift no ya ini ki balik di jumlah syatai syaku anjli. Berkini bu jigi sisa ini babon balang. But they hangi bangaru masa penai kejengero ya kahimah ibrokowe yodilang. But mentang para orang, but shen instate stay ya kani yodilang. Pada kalian ke council lu, bila ada pa engineers, bila ada le kebadan kam, kawan inspection, bagi itu ngira ai approval, ba laibet, ba na day you ban teno ya ka yodilang kabakam he. But ngangit ba hindi pa kayo bilang ba kisnan di ba malu ngangit ba hindi na wala pa le bon ki berokhat nama ba kayo hi kalong kawe kapag kaplanja jog ka sa studio kayo do hi kalong kawe kapag barokhat kisnan na tanman tinakalian ka jamaru kung kaiyan in charge market na community hi ko kajingan ka jong si yang balese inanga bale bon ki naman ka kani kayo do but kamkame nakarpat ya people ki association lu ki bedan hangi bat kunjur lu ya inongshung yo khampam bas mobha badai ban ri ken dong ban sumar bha ya kani kayo lu ba kamde banong malese ban shuong tang mo pil ayo ban kamay na kani ka jaka na kani kayo ka bakantang banong tang pa ayo ka kamay banong ba nilek no banong pecho iki bro ka ki balese badan kam ban penpur ban suba ban sumar dengan tempat rek pi parokhat kabasmo bha bapinye sumar bapinye pekaka kun kala jong but desi bahagisnan kibanwang kanang don kata improvement but minangla on kampen ha shu banginangla ro ban kring ya ini kibawan jwa kai masaba nama desi hakawe kasni kani kayo do kabak tentang dala banong bakan no ko we ka tourist spot nama ba pinpech kiwi pe ki jakai kiwi lu kiwi sumar bhai kiyo atibun ki tourist ki smoto na bana banong pihangin bagi kiwan ki tourist tenten small apa nakala ni ki shisha so le ba mi kiwan ki tourist ki ba kam na ba kali ki jongi ki smoto na ki banong ti jin nang gina ko yodo ndai madam na ka yodo ko jongi ka jabo ka jaklia min pun pun tendai di mga mapi kan ni den dampe mga mapi ni di ba nin shin kia ndai banong man siya lam ni ta se ba ya ka ja mo ki dan ki por ki mga lama ni da ka purong